ngibona ngathi abancanywa la abe bangancanywa street Khotman lami cause if you like bekungasi i-social media nani ngabe ngifair ngezinye zezinto like ngisho maye ngabe ngisejele or ngabe ngibhema into wrong leka ngekho like umuntu engizokhuluma naye vele yangisaba strong yakho simdeli zesipani liphuzile or libhemile lithi langistapa lingibamba nala mina ngeke ngibambe inkunzi ngesitswana Khotman come on zimba vele mina ngingungunyani vele emaranga yakuna next lezibiki London ya lezi zongithatha zongibeki London lezi ngizoyilandani ngiyofika London ngezolo hayi ngebhanuyi ya Khotman lento le ungathi beef lento akusi beef disciplinary umuntu umdala ngediscipline Khotman umfana omncane lo ya Khotman phela kunama rumors ukuthi wena ngathi Khotman uyigay Khotman le podcast ngesivale ngakabongi noSmile. Hey yo, what up good people? It's your boy Lead CM. I'm the one and only Martin, and as you already know, we are back with another episode. And angiko yewani enhlek mvano ban vandag. Bathilo mfana uPhansi uMr Makashayitshovic emzimbeni. If you are not inspired to expire ba repa ntsupantu lebo ngkhono bathu bantu ka dinko cheese boy le panzula bathi my style is not dope but I really hope it's a joke but in 9 plus 18 piece lenti scope khona kumele bajeze makufika mina yo tsiki Mr Tseke mnandi Khotman angijabulele ukuba nawe Tham isha vele yeah nami ngijabulele ukuba nawe Khotman yeah uzizwa kanjani nje mfethu sesowethu ngizizwa ngijwayele vele ukuze sowethu ngijwayela hayi uya ngihlesiza nabo Smile sisipana vele khona ama smash up into ezikanjani yeah okay man by the way yane ku backstage sino sihle ungamangala like my buza lende uya yeah asiqale la yeah cheese boy yale pantsula chaza ukuthina uThama enhleke oyi break it down to umuntu ohleze bona ubhala cheese boy yale pantsula yangithola mhlawumbe umunye uyiunderstanda ngenye indlela and wena uzoyichaza ngenye indlela ngithola awusi highlight ikhipha anda Khotman ngithi ezucava like abantu bathanda ukuthi amapantsula like abantu abagwazanayo abantu abarafu so manje mina mangithi cheese boy pantsula sengishilo ukuthi angithi uyazi abantu ekhasi bathanda ukuthi hayi lento ani cheese boy umama boy into ezikanjalo so ama cheese boy abantu vele abazirelaxele abashayela into sure vele ethole soft maye mina ngachoose ukuthini ayi ithi ngithi cheese boy epantsula kunokuthi ngithi ngiyipantsula ngithi ngishovara inini yabo ngathi ayithi ngithi ngiyi-cheese boy epantsula sure yeah like yangisi lelo pantsula balicabangayo ngiyi-cheese boy epantsula mina pantsula lenza izinto negative vele yeah negative eish man positive isilungu yabona isilungu isilungu yeah hayi khuleka vele okay awungitshela indaba vele abantu abacabanga ukuthi amapantsula like abantu abagwazanayo like indlela amapantsula mhlambe ayiportray ngayo ukuthi like most or into esuka like back then wena ngokwakho as much as nawe uyipantsula like uyicavela varaying and like why vele kahle kunalento ukuthi amapantsula abantu abayangithola abaraf nani wena ngokwakho ukubona eish yabona Khotman lento lena ne kunamapantsula kunamavandali okay amapantsula thina yithi abantu abashaya entertainment siyajiva amavandali bagcoka njengamapantsula bese bayamosha eish angithi yabona bese kanjalo umuntu makashaya idikhisi makashaya umathanda ekitchen makamosha bazothi ipantsula cause ushaya iattire yethu yikho bathi amapantsula yigebengu which is ukuthi kunamavandali kunamapantsula but amavandali bashaya idress yethu bamosha thina shaya idress yethu entertain abantu ikanjalo yikho nje uzwa bathi amapantsula yigebengu amapantsula abakwazi ukuzihlukanisa into le and esikhathini esibhaye uma ungabheka lezi like lezi ezivandalizayo azijive aye alikhi ipantsula elijivayo uzolithola liphithi okapor
pantsula elijivayo liphathi ukapi pantsula elijivayo alivayi ngamasaha estradini hayi alibamba inkunzi amavandal lawo ke ya umuntu ke unguthi akajive marusha athaya yithu ya wena yini into ekhehele mhlambe like ukuthi ube ipantsula as much as I think obvious nasendlini mhlambe bebanayo riding ukuthi ipantsula nawo awukazi mhlambe ube nalento yokuthi mangavela njengepantsula nami bazongithatha ngokuthi mhlambe ngenza izinto eziphuma endleleni nani yabo wena yini into enhleke obuyincanya ngoba upantsula yabona khotman ezinye izinto ne like into masigazini vele usho kanje vele sure cause shapu mina ubupantsula since ngintwana encane ikhaba ngithemba badayile umajayivande angithi vele obvious khotman makhala maybe inamba igwarakwara uyashaya lapha makhala inamba nyana uyamove ufuna like endlini bakusalute so mina bengithanda nje ukujiva nase TV mangibukela ama music video la ngibona amapantsula ashaya inyawo lapha ngikhuthale nami ngithi one day ngizoyenza lento and kwesinye isikhathi into yangijoinisa upantsula like ilife like ebengiyiphila vele emuva vele because bengizijuthe ngokuthini ayinhle ngolova inini into ezikanjalo kanti angabona ukuthi akusinto egrand le spices and then nakhona upantsula number 3 ngisho ukuthi ngabujoinisa ukuthi mina vele angiphandelwanga khotman mina vele kumele ngiziphandele ngizenzele imali ukuthi like yabo kufana nabo Christmas kanje mina Christmas abantwana basekhaya bayagcoka mina ngiyazi ukuthi mina impahla nginayo bagcoke bonke mina nginayo impahla so isipantsula into bengenza imali ngayo vele libane ngikhula ngibuka ukuthi lento le yenza imali libane ngayigijimisa vele like ama reason abhayo ukuthi ngizithole sengijive isipantsula ya nakhona isigazini la lengencanywa vele ya kanti nokhule nobani why are kids bazothola impahla wena ungazitholi wena same household okay khotman mina ngikhuliswa uMagriza kaMagriza hlala mina umntana kaMantiza wami nelasbon kaMagogo nelinye khotman lami vele engikuthi le lasbon kaMagogo ilandela lona lelo khotman masihlala kanjalo oleli lami mina belihlala eKempton Park vele like belisalile idandi lapha so mina mangikhula vele khotman hayi ukuthi maybe lapha endlini ngibamosha igama or something mara mina bengibona ngathi abancanywa la abe bangancanywa street khotman lami cause like the way bekungakhona endlini ne bengikhona ukuthi ngifele into engingayenzanga eyenza umntana asendlini mara mina mangayenza into wrong bona abayifeli into engiyenzile mara mina ezabo ngiyazifela izinto uyang understand so lapha endlini lapha yo avela obvious azikhinking ezidlule ezefamily ne yo azikhinking ezidlule ezefamily so yiva vele like into zefamily like yize sibuyisele emuva mina khotman ngiyakutshela khotman mina bengibona izinto khotman tshela obvious khotman uyintwana encane kwamele sikhuliswe like yabo umuntu anga like mawuyintwana encane if nakhona bayanikhulisa like ngobu strict ungagcina ucabanga ukuthi bayakuzonda intwana encane akumelanga ngicabanga ukuthi hala endlini bayangizonda so mina bangenze ngaze ngabona ukuthi hayi la bayangizonda ene nakhona mina khotman ngeke uzubelieve mangakutshela ukuthi ngaba matured before ngifika kuleyo age ukuthi ngibe matured ngento ebezenzakala endlini phila nama khotman mina like makhotman andala ngihlala emadayizini ngintwana encane blind ngaqala ukushaya amadayisi mina ngisaseyintwana encane blind yenza into ezirong ngibhuli nasesigele yeah like ama home situation feel like mina noNkulunkulu feel ngiyambonga nafanda ukuthi like ungicavisa like ezinye zezinto zomhlaba phela mina if you like bekungasi i-social media nani ngabe ngifair ngezinye zezinto like ngisho my ngabe ngisejele or ngabe ngibhema into wrong cause you abekungekho mnandi khotman mina into engiyidinga ne like uthando la like la kaMagogo as treating ngokufana like sonke endlini yabo like yimi umntana kaMantiza nelasbon kaMagogo vele asilinganise ngokufana vele mara mina okay ngumntwana vele khotman ne kumele bangithume vele ngiyavuma mara angeke khotman ngiyesigele
mangiyesigela ama-Goodman wami awaspan vele uma Griza ufuna ugesi waye angathumi eGoodman ukuthi eGoodman ngicela ucova imali uyongithengela ugesi the very same ona ama-Goodman mangiyesigela yiba babukela ama YouTube feed lapha ya iTV yabo ukuthi ugesi ne TV phela yayidla igesi lapha ya waya ngabathuma ukuthi eGoodman le wanithatha ngicela uyongithengela ugesi umela mina ngize ngiyophuma esigela ukuthi mangibuya vele ngisangena ngakayikhumuli le school bag ngakabulisi nokubulisa bathi na imali lapho phezulu kwestene ngicela uhambe uyothenga ugesi ezinye izinto Goodman okay sharp kumele ngithunywe vele mara angeke ungithume ngihambe mangibuya ungithume futhi ngihambe ngibuye ungithume futhi yabo ukuthi laba abanye laba ubathumi like ezinye izinto Goodman ebezingibasela mangisakhula blind uma time ukuphi sonke lesikhathi lesi I time elploma eLimpopo yaliploma emakhaya time lami mina vele la alblom time lami uyaringa nalo yeah awukringa seringa nama December file nyawo kuyolibona kanjalo yeah manje lo mama uke wamchazela ngaleyo situation umolile Goodman ngimtshela mase ngikhulile kanje cause ngikathi zenzeka bengisaba ukuthi mangizomtshela makahamba abuyele eKempton Park zukhala strong and because bekathatha isikhathi ukuza ngapha and mayoyo bengisaba ukumtshela lekangekho like umuntu engizokhuluma naye vele yangisaba strong yakho zeshi engishayile Goodman endlini tshela ngelilanga fela umntalambe kasaphila yabona umntalambe vele bekabloma eNorthwest thina singayiye eThembisa manje ngama like lesinga ama Good Friday amalanga nyana special yabo bekasanokuza and makazile sazi ukuthi esidla kamnandi phela yabo and maye bayabhaya ukudla kugcwala and maye uyazi ukuthi mabashaya 7 colors yonke into ephekayo endlini kumele ipheke lelo langa prima stove mayikhona iyapheka istove masikhona siyapheka yonke into khumbula umagogo sathinga parafini Goodman my kitchen yasemzini ncane kunale yase please la elasbon kamagogo uma ngayi mina ngila emaphakathini umagogo ngale stofini iprima stove ime ngayi kumele yasendlini manje umagogo uthi ngimnike le prima stove ngabe utshelele yasemzini ukuthi imnike iprima stove athi uma mina vele ngaye mangiguga ngintwana Goodman mangiguga le prima stove ichitha parafini kancane bangishangela inyila duma lapha shangela duma vele lapha ngayibeka phansi bathe wena yini uyahlanya into zenzayo awubona ukuthi uchithi parafini ngabe ungitshele eGrand ukuthi hayi iyeke mntana mithi ngigugele yona ngiyabo ukuthi umntwana awuthi gugele yona athi guge futhi marubonile ukuthi ngichithile Goodman ngayiguga ngishangela inyila duma iziyo phela le ya parafini le lobone ngiyaguga ngiyashawa ngiyayibeka ngiyaguga ngiyashawa ngiyayibeka ushawa bani umagogo Goodman so yonke lento lena igcine sey like ikuphusha kanjani ukuthi estradeni iziphi izinto lezo ufike wazenza futhi estradeni yabona mina Goodman ne even though abangani bebangenza into ezirong mara they are so welcoming at the end of the day noma bebangenza into ezirong mara mina bengijabulela ukuthi bayangwelcome afidi flop yabo endlini mina bengingajabula endlini and then akhona into engizenza estradini bengitshontsha Goodman yabona ukutshontsha benginto engithanda blind Goodman like bokuncanywa bengikunqanywa bekuyinto like ngathi ihabit yami feed mina ngiyithanda la ngile mangakatshontsha bengitshontsha blind and lento le yazicala kanjani obvious endlini mawucala uthi maybe nakhona mawakhomba into so abakusupport mawuya ngaphandle mawutshela abo achoose bayakusupport lento le icala kanjani mina ngisoccer play i-team yethu ayinamabhola cala mina vele ngiyawavonca ngiyakwamanye ama team ngiyawavonca icala ngokutshontsha amabhola ngokuya vele sesitshontsha maybe sitshontshela like lezi ezasemamarket sesitshontshela bo my friend ngeke uthi makutshela ukuthi besitshontshela nemoto ntshontshe imoto besingatshontshi imoto besitshontshe ama parts wemoto yeah okay mara endlini abazi
Abawazi mina vele bengilezi ngithanda ukutshontsha mara ngimake sure ukuthi endlini ayifiki vele indawo cause ngiyazi ukuthi bazongishaya ngala askange blind Goodman nami and my nokubhema into ezirong sesintwana encane abudlu abubenzini bekunelinye drug guy icat mayithina besingazi ukuthi bawabhayisa va sitshontsha amachoko wabo mistress vele ekhabotini siwakokode sibheme ngamakhala because bisifuna diding there they will like besihlanya ngakhona vele ichoki yabhemeka ngamakhala angithi yayicava le truck le icat le uthola like nasiturini bayebhema uthola umuntu sekaphuma igazi emakhaleni makayifuni thina besifuna lela drug lila manje amaphathi wemoto benowantshontshe noshonise kuphi nodayisela bani like sewatshontsha siscript yatsakalisa bese basinika imali abazi banibambe lapho mina since ngitshontsha file bangibamba kayi1 since file kayi1 eShoprite bakwenzana la kalibhandi ngikunika ukuthi like yaqala kanjani leyasini vele mina ngithi ngintwana like izithandela ukuzigangela and uledlam joba kutshele beliploma eKempton Park manje malizile ngayiye Ivory line room vele emuva ngilala nalo oledi ngidle nalo lamangala malivuka lona ngo7 mina ngikho phumile ngo6 mina ngiyabona abo achoose masifika kabo achoose maybe mazithi 9 8 bambize zithu lezi ezami ejaradini eli1 basibize bathi sicela nisileni lapha eShoprite nosithengele into ezisoso angisakhumbuli vele lezi abo achoose zisitshele sahambe vele besi6 masifika eShoprite siyaplana ngendlela bekusaqeda ukungena inye chocolate le yamabhawuli le dairy milk angazi noma boyicava lapha eTV ba advertise emlomeni lokidlala kanje sibona ngathi nathi masidla izoyenza nje njengase TV lapha yayibona sure vele siyaplana ngendlela ukuthi bafethu aliya chocolate mina ngiyobuya nayo nizobona ni masifika lapha yana vele mina vele bengizithemba mina ngengisale mina le ngiyashaya le ayizithi bafethu phela ngeke bavume singene sonke sidala singena sonke amasifika lapha vele eminyango lamaGoodman bathi ngena 4 kusala 2 ngitshopele mina obviously lezi ezi2 ezasendlini e1 bazithumile nenye yame 1 singene si4 manje vele mina ukutshontsha like ngathi bekuyinto like isegazini and ngathi bekuyinto vele ukuthi nginikwe yona like cause mina bengingabambeki bonga ngibambe like bengawudla umuthi masingena lapha eShoprite lapha ya Goodman lam nale row obvious angithi iyabhala lapha stationery ama row aseShoprite vele ngale vele yama chocolate lapha ayisiyawanyonyobela lama chocolate lawa ya Goodman engicheka ama coast ngintwana sekasi camera phela mina ngicabanga and lapha ya vele ama camera eShoprite bazokushanga inye camera esengo lapha yawo ubone na Goodman uthi camera yakho nivala lama chocolate ngiyawabona futhi ngiyayibona into encane na kanje le chocolate ayithi ngishaya lela langa vele bengingawushaya ngumjarara vele bengishaya isikhindi sebhola shali ya chocolate ngibeka la ngicheck icoast vele lapha ngibeka la le ya chocolate lentona yami le ngoba iyabhayiza yona ibona le chocolate yale eyemilo le dlala idisk le chocolate green iyayicova ifaka isikhwamini angeke utshontshe Goodman ufaka into esikhwamini na kanjani bazokubamba uthe makayifaka yaphuthi yacrack athi ayangifuni mina le ayibusela athathe ayifaka isikhwamini manje obvious ngiyaqala ukutshontshelwa iShoprite ngaleso sikhathi hayi manje kumele sobhadala ethilini mina ngizitshela ukuthi bazosesha ethilini ngiyabona siyadlula lapha ethilini lapha ngithi ayichumile ighost masifika lapha eminyango ngiyabona babasesha abantu enyamangala bathi nina boys sonisesha ni ngithi khambani manje la mara ngithi asiyeni baqale ngale yokuqala vele eyasejara lezi zasejaradini li1 baqale ngiyokuqala bazile ngiyisi2 number 3 bekuyimi angishanga joke Goodman ngibeke la Goodman angazi ukuthi semdeli zesipani liphuzile or libhemile
lithi liyangistapa lingibamba nala alizwa le chocolate lithi phuma amangiphuma vele same time le esemva kwami ibekela esikhwameni iyakhala bangakayisishi eyakhala le iyakhala khudman mayikhala kanjalo bathi yini boy ayiyathuli yakhala bayikhipha esikhwameni manje mina ngibambeka ngoba ukuthini sebathole eyakalo bathi hayi bafethu buyani nonke sonisesha kahle kuba yasithatha basise ema-ofisini wase-Shoprite masingena vele lapha hayi ngiyatatazela ichocolate ikhiyazwela vele lapha bo badasa kubamba clever bocabanga ukuthi usindile but okay nina la eni4 angithi besi6 ithuba engaphandle mara mabasibizela ngaphakathi basibize sonke azange basafuna ukucava ukuthi ubani ungenile ubani ongangenanga bathi nina eni4 vanotshela abazali bala bafana labo ukuthi bafuna la bavaye vele ngabavaya esele lapha siyakhala bengicala ukukhalela like icrime mina like bengicala ukubanjwa vele engisho ukuthi uyu uzokhala la but yena nabafana niyakhala sonibizela amaphoyisa ni esikhale kakhulu lapho sikhale maybe ngathi isitshontsha bekwabo 9 ekseni esihlili la ama hours da khotma esplomile umzali next ukuvela vele ithema la lentwana le ngabo maybe ngabo ma 2-3 emene ulidalikho ngiyasho ukuthi bazobhorha le bashiye mina ngi1 ayi la thema liringe nabelungu maliringa nabelungu vele bathayi bathathe labafana mara lama chocolate uyawabhadalela lwahafele mara sambanga nawo ayasala asiphume vele indaba siya trend ikasi vele ukuthi basibambile eShoprite but nazi lezi nini eyabona nami vele ngiswabile lapha vele silandela le time la le maye masehla sidlula ngestraat sasekhaya maye ngiyasho ukuthi le time leli engathi lingadlula ekhaya mina ngisale ngizingenela nge1 ekuyangishanga esizengo le awuthiliya ishangathi yadlula kanti ayidluli yangena jikiswe kweparko shuthi uhamba kuyebona itruck mayijika khotman iyalenyana hey la time alikhila ngibamba lapha elingena lapha ekhave lapha amagrizo zihlelele noma ulidi umntana sikhaya amangena vele lapha yasimthami ebingisho ukuthi bayongishaya lapha avele mina ulidi lami mina belingangilight vela amangena oledi vele beselicava vele ayithama liyababekela ukuthi abafana bathi bayenze so manje ukhwabona bayakhuluma ngikhalela ukuthi ngathi le time lingahambi likhulume forever nabo because malihamba lazi yakhala manje la time maliceda angenze ngathi ngiyalikhapha nyovala igate ngifuna ukudla phansi phela manje ashimara nyabona ukuthi noma ngingadla phansi la sesigodlweni samnyula laphi khotman asimthami ngelivalela igate ngihlale phansi emawuledi uyaqala wena wawutsamaya khuseng usasha watsamaya ke Robert nna ke tsuwa wena wo competing inini yabo yangifoka lapha yana vele lapho ngilambe nokulamba khotman inyaleng tsamaya oja wena ushaya ngama vase lapha oledi vele ngene vele lapha eroomini ngikhiye vele cause oledi lam njoba kutshilile ukuthi malizile beline room emove vele bekunokudla vele ngada eroomini ya like njenge room yabacashi kanje fike ngizishayile igawulo ngizilalise vele cause avele bekuyinto esizivikela ngayo thina le ngizilalise lapha hayi oledi vele lengivusa masele ngivusa lengigayifuni ukuthi enali time lakho and mina le yami le yayo ngiyicwaya inhle ngithi ngibingicwaya ayivele le time lami liyangitshela wena ngiyezwa bathi nini amaroyazi mina ngopantsu ulansi ijongo la se hostel ngimbamba uTime naye lapha yangesicamthongo ngimtshela ukuthi hayi Time hayi mina bayangisukela mina azange ngatshontsha labafana laba bangitshontshise ngenkani bebaphetha ama-oka but bafuna ukungikwaza nami ngavele banginika ama chocolate ngayithatha ayithama vele la spice ke le yeah then ungitshela uthe endlini like bofila ngathi awukho welcome indlela bebakuphatha ngayo but ama gents like bakuphatha to an extent ukuthi uzofile welcome yini lento le ama gents bewazenza uze ufike to that point uzothi yazi ukuthini ngifila welcome nginama gents yabona endlini khotman ungakwazi ukubatshela ukuthi okay obvious abantwana khotman akumela ngaziva ebusuku mara uachuze makabhedea akutshela ukuthi ngiyabhedea maybe uhlala maybe thine kaslethu like iIvory Park kune 2 kune 3 ya i3 seswazini kune i2
nasema 8 nasema 7 fair na fair vele my obviously ngiyamtshela makoko ngifuna ukuya maybe partyini khabo achoose vava ngizobuya late akuvalele umagogo uloku umtshela utayi bathi ngizobuya bazongibuyisa late ngemoto khabo achoose ezinye zezinto like angazi ukuthi ngakubekela kanjani mara abo achoose mawunabo yabo chuye abo achoose ba welcoming khotman tshela ukuthi angeke bakujudge ngisho noma like abo achoose like ngathi ba welcoming kanjani khotman mara bona ba welcoming mara angazi ukuthi ngiyibeke kanjani mara bona ya bo feel ukuthi lezi zamzingi welcomile lezi yeah but at the same time like uyashoot ama gents benibuye nishaya into wrong bongakushaya nembeza hayi nembeza abongekho nembeza so nonke like benivumelana ngento eyi1 enhleke sonke nalezi zami manithi nje enhleke giwa west Yo. ge west akekho uzothi ayazi ukuthina asiqalene north ye west thina phela mzukwana besihlanya khotman lapha ikasi besizibiza ngama 10 sizinja blind ngikutshela yabona like ekhotman maybe lisha umfazi ebebangabizi community ukuthi izo discipline la khotman bekubizwa thina i10 intwana ezincane nabo ba serious khotman thina le discipline wayini mina khotman yabo iskimini Yeah. bekuyimi intwana encane ngiyi1 lezi zamizo bezindala lezi bona ngakhi at that time yabona from 7 years nje yeah from da 6 7 yeah nganga kwami vele anayi awuthame ekhale ngami isikhathi sithi mina mangakutshela ukuthi esigela ngashintsha igila kaya ngakhe high school why ukuhlupha ukutshontsha nokuganga vele so uyafika utshontshe esigele uhluphe bakuxoshe vele sometimes like uganga amasini vele angozi amasina ngozi kanjani like okay mina i-primary ngigelezele e-Ivory till ngize ngiyoceda maye bayabona indlini dama lentwana le mina like lewe bengingakhona vele like nefoni yami mawuyivula kanje uzothola ithombe zamakhotman athusaya phethe amaphanga mina khotman mina bengikhondemekile blind mayindlini bewabona intwana le hayi le kwamele siyithathe siyisePitori bangixova bangisePitori bengingafuni ngistand up line ngibatshela ukuthi angiye ePitori mara obvious amandla asebazalini bakho angisePitori ngifike ePitori khotman obvious indawo makungasindawo yakusindawo yakini kumele vele uthobele umthetho la amara mina vele bengizitshelile ukuthi mina ayikho ezongitshela mina lapho ngaka grade 8 first day mangena la esigela da obvious ama newcomer kumele banicavisa indawo kanjalo bekunenye hall bathi auditorium da yabona basifaka da sibaningi sithe basitshela ukuthi hayi la esikolweni ozukubhula ulandelo se la siwafuna amathathu la siwafuna amacici asifuna umuntu othipisa ibruku into ezikanjalo sharp iclass azange basikhomba first day second day basikhomba class lam bel underground khotman class lam lesigela bekuyi basement underground manje mawuyehla ama stepis bewangekho ama light manje le intwana zasePitori ikho bathi Pitori mahlanyeni mangena lezi yangivala khotman ende mina ngeke ngibambe inkunzi ngesitswana khotman come on kanti uthini bekubambe inkunzi ngesitswana come on khotman angeke ngibambe inkunzi ngesitswana yeah yona sana hlala lacho yona hlako insachelete wena angivele ngibona ukuthi ibheka le khotman le ngazi le mina ngibuye 1632 emambisa minga midrand yeah from etafuleni to ema 15 yeah mina ngibuye ethembisa yeah hayi nakhulezi yangibamba okay sharp leza zinemizimba vele mina ngingungunyana vele emaranga yakuna next izangibamba lezi yona sana nisachelete wena Routex itaye nina nthini nina ngimela kancane ezingibeke ebundi sithi mfana onkarathipi ezingishanga incindi yabo ngithamena abafethu no niyenzani noma yini mara imali yami ngene ithathi
mina ngizalwa isilima umuntu ozovuka ayosebenzela mina bese imali ithathwe yini hayi ngiyangibhekela avele azange zayithola le mali zangishaya ngangena eklasini amarinqondo ithaye lo yaselo abathenga emlande babangibhula angeke ngimlande yena kungona landi mina makungabi kunamalena amhluphayo ngimdisciplinele bona ya bekuyinto engizitshele yona avele ukuya kwesikhathi obvious yabona pantsu libongkhona bathi ubantsu kadinko ngey 14 February la isikela bashaya ibhesh yo ngizokukhomba ivideo ngijive isikela sonke singibhekile ngi1 ngaceda inamba la 9 minutes ngijive ngi1 abafethu mangizobakhomba amavideo bathe wena pantsu uyahlanya wena Khotman mangiceda ukujive ngathandwa yiso sonke isikela nale phethe isikela yangithanda ngaphathi power yokuthini leza avele mina bathi umenzi uyakhohla umenziwa akakhohla leza ezingibhayizisile seziyangithanda nazo yabo ipower sengakimi manje ngithandwa yonke umuntu isikhathi siyahamba ngidala izingizozibamba lezi cala libuli vele Khotman mazithi boma 10-4 amina Khotman vele yi njoba kutshela bekungena next nembeza bongekho ngibuye ethembisa vele hayi man mangiyesikela kuninyi park bathi Beggars Park hlangana nelinye trad lapha ya lirusile angidaleli nyalidopa leli qova vele la trad lila mangifika esikela vele ngilifaka ebhekini ngebreak bekuninyi indawo esihlalela kuyo bongeke usibone ngilole ngilibeke maybe masiphala ama exam boma makusele boma last pay mixeli paper like second last paper angiyengayibhemisa mosesikela tshela le phethe isikela ngatemfethi mina kunalezi ezikhiza ngihlupha ithi nini ngithi ayizolo angifuni ukuthi January cause hayi indaba seyabantu ngithi izolo ithuki ithi ufuna ukwenza nyamtshela ude mina lezi ngifuna ukuzikhawatha lezi idayenza nje obufuna mina ngizokulekelela ntwana yami ngidafile angithi ngithanda nazo lezi ezingibhayizisile after school ngiyaphuma zimile kushuthi opposite nesikela ngingajump istrat mangifika ngathi trati clear leza bomacala bayo azile pantsu ngwetsa same time ngithi dent abo khala ngaphepha vele mina Khotman iphepha ngiyalikhala mina yo khali iphepha ngibaleke ioledi mina mangifika endlini oledi vele ngihlezi ngilizala neituru emoledi mina la iPitori kuyangikhinya inini ngisafuna ukugeleza la iPitori abantwana baphathi ibhamu inini vele oledi mina ngilizela ngemicondo ukuthi lingishiftise kulesike manje unjela ePitori sohlala nobani neoledi kuphela ngihlala neoledi cause ioledi reason why le ePitori beliswa ispan okay maye ngihlala neoledi nomntana sedladlini vele lo landela mina mara ngenhlanhla fedi leya engikwazile indaba zange yafika na kwioledi lawo lengishaya ngale la drata vele same time ngabona ukuthi mangingabuyela la ezongilimaza lezi ngcono ngibuye ethembisa angibuyise ethembisa vele ageleza kwesinye isikela sada ayithembisa etimu so kube vele like azange bakuvumela ukuthi ubuyele ethembisa ucabanga ukuthi kube konke ingabe yenzeka kuwe le Pitori mina ngithimbe okay sharp bebazoyenza mara incondo yami ingazitshela ukuthi bangalunga indezindala leza cause mina yo like angihesitate like noma ngilwa nomuntu mina like yabo mina Khotman ne walahla side walala phansi mina nje nokuthi ngikhipha amehla into vele engayenza bamba kanje vele so donsa ka ankinga mina Khotman lento ayicabanga vele once ngicala ngathi ngiyahlanya lento ayisekho le mara no vele ngichisboy pantsula ngioutsecret noma umuntu angenza into ebheke eceleni ngimene ngithini out yamuwinile ngoba ngintonyana zadaye sengigrand mawuzongizela ngebed energy ngigrand phela kunintwana Khotman ezibukela kimi manje and ekumele ngizinspire ngepositive energy like mina noma ngabheka ama video wami if ikunento ekuyi red flag evideweni ayenzwa yimi you understand like mina angizinqulisi if ngifuna shaya video manje like icontent ukuthi kasi gents be like angito yaza makasi gents zime ema bridgeini ziyabhema mina into wrong lapho ngizoninzisa nina mina ngeke ngiyenze ngamane ngibe isilima sase videweni
Ngokucabanga kwakho yini yenza ukuthi umuntu antshontshe kuze kube yihabit umntshontshe? Ayinkinga Khotman ne. Yabona endlini mabangakwenzeli next. Yeah. Like vele mawungaphandelwanga. Mawuzotshontsha. Leyanto uyithengise liya. Yeah. Mawuloku wathola amabhaya. Hayi habit abona leyo into like vele beyisenza ukuthi isitshontshe. And kusinye isikhathi besitshontshela ukuthi yona sana ngeke uzoshaya all star nginalo mina. Hayi. Ngeke ulishaya nginalo. And vele ngizolivonca Khotman. Yeah. Ngilishaya kanje estradini ngidlulekile. Ulithula kuphela yini? Nango stotero omkhulu yabona le. Yeah. Yeah. Hayi vele bekumele ingene eshowini bezisoyifaka. Ngiyakutshela Khotman la. Yo. Uke wenza imali nje enkulu intshontshini. Hayi mina Khotman ne. Bengingatshontshi ngibhanki izinto ngizibhanki. Ngitshontshe ngiyatshontsha ngiyahambisa same time. Yeah, same time. Funa fast cash nje. Mara endlini abacavi. Bazomala khona la ecamereni ukuthi lo muntu lo bekabhema bekatshontsha. Mina Khotman lami ngikhumbula lala ngabe ngishaya ibenzini Khotman. Ngibuye esigele. Yeah. Bhema ibenzini kushuthi mangibuyela mangena endlini vele. Bona bakhuluma nami. Mara into abayikhulumayo mina ngizwa nje angathi ayithinyulala before ngizobajambisela engalaphi vele. Hayi mangivuka vele ayabona vele inyaleyo. Khotman lami nalo vele mara ukuthi belibhemana ngifuni ukusho yabona because angifuni igasi le yami sebethatha ngenye indlela. Ayifiri Khotman lami lithi lokho kwenzeke ebumnyameni kuzovela ekukhanyeni. Le namhlanje sikukhanyeni kuyavela ngidabona Khotman. Sekuyavela. Yeah, kuyavela. Yeah. Ayivele Khotman lami lokho lithi lokho kwenzeke ebumnyameni kuzovela ekukhanyeni. Benginjenge mpukane edakwe idumu bengilenga nje ngikanje. Magogo athi wena yekumntwana yekumntwana ntayi Khotman lami langifile ukuthi le ntwana le kunento idlile le. Yeah. Beside ibenzini yini obuke wayibhema enye? Benzini iglue nechoko njengoba bengisho idaga nogwayi. Ubani onithengiselayo? Ilabo my friend. Ilabo my friend. Ende lezi zasekasi lezi abo sinemani noma intwana izoloba yakunika. Angithi ufuna imali and akekho umuntu obonayo mawuthenga. Uyayithatha. Uyayicofa. And there's no proof ukuthi uthenga kuye. Angafika phika athi hayi. Phela akunaslip. Akunaslip mawuthenga izolo. Kodwa ba wrong because intwana ukwazi ukuyidayisela izinto kanjalo. Phela ngithi nalapha yana it's all about making fast cash. Manje fast cash into wrong right. Wrong right. So injalo nje ayijiki. Manje fast cash akini naye manje mongambuza ukuthi lento ayayenza according to him right or wrong. Uzothi wrong manje but that time be right. Yabo. Yeah, it's all about fast cash. Fast cash. Then yini into ekudonsela ama drugs in futhi like ama family issues, was it peer pressure, what was happening? Yabona Khotman ne. Obvious yayazi lento le uyabhema wena Khotman. Awubhema ngithi. Yayicava lento le ngiyabhema mina uyinjaya yami. Uhlezi ungizwa ngithi yo ayilezo lo zafandag lezi akusamahaya lezi lezi ngibiki London. Ya lezi zongithatha zongibeki London lezi. Ngizoyilandani ngiyofika London ngezolo hayi ngebhanuyi. Ya ngiyofika eLondon. Sure. Obvious now lokhu uyahalela ukuthi man lelo black ngiyalifuna ayibhiya ngathi yenza kancane. Gcina soya wena. Cause mina bekunenye yami bathi umhlathi. Akekho umuntu ongayazi ke igazi makanga nomkhulu. Mina ukuze ngibheme ibenzini iliya. Kuze ngibheme like mayeloku ingihalisele. Mfana ibenzini yabona yabona inketha ngemfana ka yo. Hayi ibenzini impi yakho matsweng mfana ke impi yakho mahodimo. Yeah. Iglue nayo yiyo leya. Ichoko marafeli mina bengibona like mabayibhema like kumashow vele itori. Ya ngithi yini into abayibhema babhema ichoko. Kanti mangizothola bathi cat le nto leya. Vele bengincanywa nami. Gcina vele ngibonga ukuthi vele angithulanga vele. Ngibonga ukuthi angithulanga vele. Gcina mina vele sengizikapela ichoko lapha ya. Ibhema.
abomembe bakhala lamalokhareni wabo lapha umuntu yamangala la bekafaka ingidi mari chachi thola Godman lami yo mina bengibaceda ngamachoko blind nohlanganisa nani uchoko awu mix awu mix mara sometimes ungayimixa nepilisi ninsima mos maybe mongathola inkomishi liqinile ufaka ichoko uthi ipilisi ukokote vele lapha kokote vele ngiyakutshela mara kusinto egrand angisho ukuthi le ntwana zambi zoyenza lento ngoba zithi zifuna ukukhula njengopantsi sikhula njengaye so zesifani naye ayikho grand ayingileyo ma ichoko bengakwenza ube dizzy like bowufila kanjani ichoko vele hayi ayikwenzi ngesane mara kenza nje ube dizzy yabo like ufana njengempukane nje tonyana nje njengempukane then cause the life le uyele wayishiya yini lento eyenza ke that got you to that extent uzobe like you know what into yokutshontsha nama drugs ngiyashiya no yini like okay Godman obvious angithi uyazi kune puberty umuntu ungena istage angeke uthi mabakuzala so matured leyo vela kazi yayenzeka le so ngisho ukuthi ukukhula mawucabanga ukutshonto uyasho mina ngisaba amaphoyi like sokhulile mayabona lento ingozi le angisayifuni and the fade nalezi ezamvele nazo bese yizo vele ezindala kimi mazingasatshontshi ngiyotshontsha nobani yabona mara mina fade benginabo abomacala esayidini intanga zami lapho ke sicathulo bekukhalisa kuyimi leader ke lapho Godman amara kulezi ezambe ngazi udala ngithobela umthetho mara ngasho ukuthi ukukhula nje like kwenza ukuthi into zokutshontsha like uzisabe intonyana ezikanjalo sokuba matured vele uyabona mayima uyintona umqondo vela ukho plus nalitahi vele idlale ngawe vele then kuyikimi lezi like bongena nama gents akho like as friends or like abantu nje abomakasana enhleke ithi ngithi abomakasana siblomeka sedi one sonke nje sisibiza ngama 10 sasibiza nange OBF one big family nje bekubomakasana okay nginokubona la kuma social media usibiza ngo Mr Tseke yeke enhleke awushitsiki awusibalansise enhleke kwenzakalani lapho reason why ngisibiza kanjalo ayish mina Godman lezi zami nazo ziyazi mina ngumuntu othanda istyle creative blind yikho ungizwa ngithi ngulanzu ijongo lase hostel umshitseki emshendezweni angidayibona mina ukuthi ngithi Tseki like bengifuna ukuzibuildela ifoundation yami vele like ukuthi kube nentwana ezizongilandela nje lahlangana khona Tseke and kunama Godman mina ekasi ezihlangana nami Tseke la vele ngike ngahlala phansi ngathi mina isekhe ezofika engenze ngifile ngathi I'm nothing mina ngazisaluta nje mangibona ama Godman elindala vele Godman engazi ukuthi leli bengibukela kulo lona kanti lithatha kimi Tseke nje mina bengifuna ukwenza istyle like yabo the way mina ebengifuna ngakhona lento bengifuna ngathi ngingavula ama branch ama office kanje ngishaye like i-team kanje yabona like Ismail Entertainment injani ngishaye i-team each and every province nabantu abaseteamini bakwitseke nation like nje basebenza like bang representer province ni kanje obvious ngirepresent wayiliza province ni kanje ngirepresent wayiliza like mina Godman bigger dream like dream big Itseke Nation, when was it born? Like we qale nini kahle ukuthi kube neTseke Nation and ningakhi la no ithi ngathi singakhi okay iTseke Nation
Mawungifollow kufana nokuthi uTseke Nation. Oh. Yeah, like mawungilandela, mawi out yami uyifrustana le uyiTseke Nation. Mara fede yona ukuthi ibuildeke nini? Okay, mina fede ngiyacula Khotman. Yeah, obvious mawucula kumele ube nestyle like ekuculeni. Ungatshontsha izitayela zabantu, yabona. So mina like bengithanda ukuthi bafuna ukuhamba noPantsu asambe Tseke iTag yami leyo vele. Or ngithi he ba richest boy yale Pantsu la. Balani Tseke angithi yabona mara Tseke Khotman yacava lento le kaningi iyafana nokubulisa. Mawufika yabona njengoba sihleli kanje ungangena uthi Tseke kufana nokuthi hula. Mawuhamba ungasho Tseke kufana nokuthi yizo machita ngizonibona. Like kaningi Tseke vele. Yeah. Mara ukuthi ngicaleni maybe ngisho ukuthi mara kudala file since ngintwana encane legama nginalo vele. Yeah. Maybe buma 2019. Yeah. Yeah vele ngisho ukuthi ayigama lami. Ngeke ngibe emalayitini kanje ligama leli ngingalikhupukisi leli ngizolikhupukisa le. Yeah. Ubani igama lakho la ngempela Themba? Agang AGANG. Yeah, awuthinyana yompili Tswana. Yeah. Okay. Awungithatha ungifake like masoltholi famous girl nani. How was it like nje famous girl and like it lead to what extent because the fame sometimes iyakwenza a better person sometimes ikwenza njengoba usho ukuthi uyarealize ukuthi kunabantu abangilandelayo so ezinye izinto kumele ngiyishintshe ngithola so but omunye izomhlanyisa to an extent ukuthi agcine yenza izinto eziyewrong kakhulu ngithola like afuna isigela silandele yena. Yeah. Hayi Khotman mina ithi ngithi ifame le fame enginayo no angifeel nokifeel esigela because since primary mina ngithandwa njengamanje so primary mina bengicava isigela sonke besingazi nje nabumema yeah isigela sonke ngenxa yani ugama mara manje le yamanje ngiyayizwa ukuthi ayisafani njengaliya le vele inobuPantsu yeah leno back then phela mina bengingazibizi ngoPantsu igama lami nje. Yeah uPantsu ze kanjani? Ayish angithi yabona cheese boy yabonga iPantsula ngithi le gama liqala ePitori njoba kutshela kulesa sigela mangizojiva nge14 February lapha ya mangijiva nge Valentine awujolo bayajola uyajiva ibeshe Khotman eyasesigela bafuna bomajivana awukujola kanjani emshiye ejolweni umshiyendezo yeah umshiyendezo anyabuzo yeah vele Khotman le gama leli obvious ePitori kunamaPantsula yimi kuphela lapha ya kushuthi kulesa sikela lesa mangijiva abalazi igama lami bathi Pantsula manje abanye bayalikhatha Pantsu angithi ngintwana encane Pantsu yabo kanjani Pantsu mayanyabezwa labo Pantsu baningi ngithi abo Pantsu ayi labo Pantsu ngapha bathi Pantsu ngithi abo Pantsu yeah lelo gama vele iTikTok ngayiqala 2023 ngathi 2023 or 2023 ngazibiza Pantsu ngisePitori yeah gama lelo vele leza kanjalo and nakhona la inspire enye ama role model wami ngicava if uyayicava le uPantsu 28 GP ngicava iJV lithembisa Red Devil ya trend afili nayo le like ngisho ukuthi naye kuze ngebe uPantsu yeah like naye ngathi unesandla une influence yeah yeah amara mina ngiplaka kakhulu Khotman usho kanje mina ngiyaplaka feli hayi nawe uyaplaka feli hayi mara mina ngithemba mina yo mina mangiphithi mina yo mina ngiyaplaka Khotman umshendeza manje azikho izinto la kwakwazenza ukuthi mhlambe isituation ishintshe endlini indlela abakuphatha ngayo and how are things now like sezinjani no like kuze endlini sebaqala ukuthi bangifrustana ingangikathi akekho umuntu ongayithandi imali Khotman mina nale yami le kunamanye amajita village driver nawo maka le yenye member ngijiva nayo njoba story yathi ayifanayo
Yeah, I mentioned ubani omunye uzozibuza ukuthi ukhuluma ngobani. uScoop uThabelo Duba. Okay. Yeah. Umfethu besijiva ku elinye robot lase Mall of Africa. La robot yabona Goodman lezi ezijive ema robotini ungazibhika ungazithathi kancane leza. Lapha kunemali blind. Serious, lezi ejive ngama crate. Lapha kunemali. Sure. Lapha kunenye imali blind. Ngingafela uzongibona ngingcolile ngikujivele ucabanga engathi lapha kunemali lapha. Shuthi mina hayi ukuthi ngiyabreka. Mina Goodman ngi 2000 elokuqala elangena ngiphithi triple decker endlini kanje. Ngithi ngibhayile ifamily bazoyidla. Mina i2000 lokuqala endlini. Ongiphikisayo makeze amila phambi kwecamera down amanga. Endlini yimi 2000 lokuqala eleza nepizza ngayibeka etafuleni family yonke yadla. 2000 lokuqala eleza nama chicken likin ngwabeke badla mina. So bewabona lentwana lebuya nama pizza ibuya nani baqala ukungithanda vele lapha endlini. Ngathi mayise bafuna ukuthi maba broke ngibavusa. Mina ngizobavusa kanjani bangangibhayili impahla za December. Maye ngibona ukuthini hayi abahwayi next. Hayi abahwayi. Imali ukuthi maye mina ngikwazi ukugcoka December. Sure. Yeah. Yeah, and ngiyakuzwa ukuthi ukuphikisayo akaze ameko ama camera ashoot live la baba. Hayi no but akuna stress. Umphikisayo yazi ukuthini aka comment man. Yeah, okay. Otiam. Yeah. Recently ngithe mangichecka kuma socials wakho. Ngibona sayinama beef. Yangithola. Yeah, inhlanhla kuyaliwa. Now shama video the return, shama video the end. Yangithola. Yeah. So is keeper and like phakathi kwakho no ubani TK Thokozane. Yeah, TK Thokozane. Enhlanhla awuyiqale from cause ngathi it I don't know if it's a betrayal or what, but ngathi it's friendship betrayal because you guys were once friends angithi. Yeah. Njengoba seyiso. Yeah. Ifike kanjani lapho nanokuthi kuze like sifake stars ukuthi nize nebabangani like maybe benabangani abanjani and yini into enixabanisile izifike to that extent ukuthi no senixabene ngithola izinto zisavaya grand ngithola sekuphuma amadisi yabona. Yeah, like Afili. Goodman lento le ungathi beef. Lento akusi beef disciplinary. Umuntu umdala ngediscipline Goodman. Umfana omncane lo ya Goodman. Sure. Akusi beef nakhona if bekuyi beef ngibafilile ngebeef but abasuthanga. Ibeef enjani ngabasuthisa amafeni Goodman. Hayi. Sure. Le akusi beef le Goodman. In le. Le ay disciplinary mina ngomuntu omdala le yanya idiscipline. Sure. Goodman okay fele mina nontwana ne untwana uhlala ethembisa ngihlala eIvory. So uTK mina bengingamazi vele. Mina uTK bengingamcavi like totally. Untwana kuze ngimcavi mina. Okay fele bengimbona ema videoini. Mari igama lakhe ngingalazi because bengibukela ama smash up ka Smile. uSmile yaseKasilam vele ihlala eKasilam. Obvious mina ngibheka uMakasana ngiyayibona untwana ema videoini kaMakasana but angimlandeli angithi yabona. So kwenze ukuthi nami ngiye kodlala ismash up pass. Goodman ngendlela engiyinja ngakhona. Leya yangilanda ku inbox yona. Kuyiyo like i-out ebayicavayo ku smash up pass. Mina ngisazifikela yona yalanda mina ku inbox. Yathi enjoy yami ngiyakubona uyashisa. Ekunale hit ongishayele lona ngathi yo angayitshela ngathi out yami vele yabo mina ngisi out enequal. Ngangena ku profile yayo mangithi ngiyabheka ile out ile ngabuya vele. Like bengafuni ukuyijumpisela ukuthi hayi bengayilandeli. Yabo ngithi mina ngishawele hit lakhe elite. Vele lapho vele ngiyampretendela akazi naye. Ayiyamtshela ukuthi mina ngishawe hit elite sharp. Same time asikahlangana lapho sari ngefonini. Ismash up pass like mina ngizidlale kayi1 ngayeka because nakhona ukuze ngizidlale like eclassini bezingitshela ukuthi antwana uyinja ngehit. Sifreze uyela like une talent phansi. Bangeke nema ngifika la umphathi wesmash up pass ufezela machine le yami leya
yadisa wonke amajida yayeka mina nge1 fezela mshini asaqala ukudisa amajida uqale nami ngisaqala ukudlala athi siyayishintsha manje akusinoma ubani oyenza into engiyenzayo yimi uqala uzoyenza sukahlanje fezela adisa and same day mina labi kumele ngidise eGoodman bengingcolile blind and yo lapho bengidawe izolo Goodman yabona nawe Goodman lami lapha ngidakelwe izolo lapha ya ufezela makafika kimathayi intwana yami wena uyitariano like into eyanginiki iphayo ukuthini ayikusimesho phese ngizobuyela mara ngasiyeka zathi December vele sishaye isimesho phese mina ngaqala ukudlala ngi2 August 2024 yeah it was amatsala shop yabona same time September October November ngingasayi vele then December ngashaya video news sound nga Sylvester Mfokeng yeah la sound liya eGoodman malisho lapha ukuthi besibhemile lapha yana le tshontsha lensimbi yami ifuna ukungiwahlaza ngiyakhumbula yeah ngishaya liya sound liya uWatermelon a commenta evideoini athi intwana une talent we need you on our screen manje makathi our screen benga understand ukuthi usho iTV or ismesho pass yabona serious Goodman yeah sure mara mina ngayithatha ngokuthi hayi ismesho pass yeah angabuyi mangibuya vele okay le video yokuqala kuze ngishise kanje vele lapha ya vele bengibhema amazolo lapha ya bese ivideo le AS2 lapha bengabhemanga next lapha mangifika vele ngabehave nyana ngatheleka nami bangithela ngama hit vele amina vele ngama ngivumi mara semdeba ngithili la ngihlangana khona no TK amangihlangana naye vele sahuntana lampintshi show krenda show vele kanjalo ukuTK bekavala ikinabo operation Dudula yabo naleso scheme vele mara gibo mina ngaba impintshi kaTK uTK bekashama video naleya eFuture Kings yabo mara ajikela le Future Kings aza ngaphakithi mina vele ngiphila nabo Smike aza ngaphakithi sesicala ukuhamba vele uSmela sitshela ukuthi nina ntwana nina no2 kumele nibe ijuku ngiyantshela nizoshisa sayizama lento la isowethi Orlando la ngizogwera khona bathi Goodman umuntu omuhle akagwereki same day ngifuna ukuba provela ukuthi hayi indaba yena yikho same day ngashalo yamntwana ngelinye hit crowd yahlanya yonke bathi hayi lentwana leyiyekina yikho for le TK naye masekarini same day besinama location e3 yayicava li single and mingle ka Smite yeah ngiyabona ya sicalida okay masiqeda la sayi Orlando masiqede Orlando saya eDeep Sloot le video le mina no TK vele besi2 Shamahuda mhlophe yeah same day same time le eyasesowethu mina ngidlalile mara besingasijuku masendleleni eDeep Sloot bathi hayi bafethu manifika phambili ni2 from Vandag seni2 yabo TK athi emfethu uyavuma ngithi mina noma yini iyo mfethu saqala vele ukuba yi2 manje masiloko sihamba vele Smesho Pass vele yabona ama influencer we Smesho Pass yabo mina ngafrostana untwana abe kuyi outtime ngicava ukudala enye isikela izinto feel into like yenzakala endlini yayisikela ash manje ithi kubeke ukuthi mina nontwana siliswa yini ke untwana feel mina bekwi outtime leya yeah bekwi outtime leya and okay sharp ithi ngizokutshela untwana makablomena ama out wakhe uringa ngamgabi thayi leya untwana uyathanda ukuzibiza ngecheese boy ePantsula lapho ungcolile yabo ngikhuluma kabi banganini bakhe kanti la ebanganini bakhe khona ozomgwaza ngomese backstabber yabo ehlangana nami leya ngiphuma ePick n Pay yabo mangiphuma ePick n Pay leya ime eline ne ATM ithi ePantsu ngicela uzokale yi ngitha awuthi yamzokala wena ayona yazokala mayifika kimi leyana ithi hayi mfethu Crane ngidangi mnandi idamina njami ngiyakufrustana ngigcwele vele ngithi njami ngiyacavuda nami ngikuphethe ithi hayi mina bese ngisholo ukuthi like kunento engifuna ukutshela yona obviously Goodman ama secret ayawasinda abantu
secret mawufeel like mawutshela umuntu ufila ngathi uyawehlisa umthwalo yabo liya ithi kimi isho mfethu TK mfethu ithi yena lo TK khambani mina ngiyasho ukuthi uzothi umntwana obholi athi hayi umfethu ukhuluma ngawe kabi masibhema mahabli ngithi hayi ndoda uthini umntwana and then nakhona like bengathukanga lokho mara ngibonile udayi le ndaba le serious dawuthi yangaringa ngamkaya ithi le yawuthi wena uzenza icheese boy pantsula ini khuluma kabi masibhema mahabli ngithi hayi awuthami maye wena ngabakhuluma ngami kabi wena buthini wena ithi hayi mina bengiloku ngirecorda ngithi ngizokutshela ngidaya enhlek wena ulisa abantu wena ukukho lahlele level yabona ngiphume kuyo leyana ngikwatela nokuthi ngitshela ukuthi le yayikhuluma ngami mangifika Khotman ngimdala mangaka angeke okay untwana nyambone ema video nakhe uthi bantu ngakuyenzela umravazo ngimdala ngaka ngigcoka amadikisi Khotman angeke abantu bathi hlanganani nishayanini miyabona le beef mina ngiyibekela kuye if yena ungifuna ngezandla makangitshele if akangifuni ngezandla ungifuna ngevideo mina ngi-open kuyo yonke into uyangithola hayi mina ngi-open kuyo yonke into manje untwana ngimlanda va efonini yabo ngiyamtexta eTK 2 tick ngishangopho ngathi bekafila vele ukuthi bamtshelile ubantu hayi ngimlanda kubo mangifika bathi hayi untwana uthuthile yabo Thuthile bathuthile bekahlala ethembisa emcanza bathi uthuthele khona la emcanza mara ngicava ukuthi kwiliphi ikasi maya ngizohantsana naye yabona cabanga iplug lam ngimlanda ikasi lakhe yena ya ngangena bathi awuthuthile ngathi sharp ngarelax ngamlanda futhi ngefoni akazange ngiphendule ngathi hayi lo ngimshayela ivideo lo mara ivideo yakhona ivideo yokuqala engishayile bengingamdisi like bengitshela amafeni ukuthi ngizobathi uTK ukhuluma ngami kanje yabo yena into ebekumele ngabe uyenzile ukungilanda inbox athi hayi phansi uyabona ukhipha ama video wayengicabangela into ezikayo ukukhomba ukuthi vele lenkukhu le vele ivaru ukuthi backstab uphendula naye lapha ya awumkhomba ukuthi ngicokeni ungishayele iNike TN lime njengomsanda bhakwa lime ngembomani kushuthi le Nike TN yakhe angazi ukuthi maybe iNike Fit 3 sebavula ibox iyaphefumula Khotman ithi ngiyabona leyo hayibo Khotman mina vele angeke angenze next lo mfana nangedisi ngimbonile la ku Smash Upheza uyile ungidisile yabona ngathi hayi ithi ngirelax mina ngizomela nami ithi ngimeke police indaba yabona manje angisakhipha ama video ngaye yazi why ivideo yokugcina ngishayile ibhala ukuthi the end i-caption ye-video yami ngimshayele memorial service ngisho uyibonile ngibonile yeah ngimshayele khomba ukuthi vele ufile vele ngitshelile ngathi emenizobona ivideo ebuya kuye nazi ukuthi isidumbu vele leyo nto le ayisaphili and vele zivara zanga respond ukukhomba ukuthi vele kuphelile ngayo ngabhala ukuthi the end mahwayindoni vele so izinto ngezisalunga vele no mina Khotman ne njoba kutshela mina ngi-out untwana mina angimind inkinga feli yabona mina Khotman ngicala ngicabanga ukuthi senze into ezinjani mina nomfithu mina makangabuya yena ahlale nami ingalungiseka le ndaba mina yikho ngikutshela ukuthi le beef le isezandleni zakhe yena makabona ukuthi ufunani makafuna umshe fight ngizomnika umshe fight makafuna umshedisi ngizomnika umshedisi mara makafuna umshe lungisa uzuza ahlale nami phansi ngeke ngimlisi nalezi zambe zikwatile blind zithi le ntwana zifuna ukuyinyathela la ngizitshela abafethu relaxan yangithola relaxan yikilindi ntwana le yangithola yena feli emeka ngangilanda ahlale nami phansi mina ngi-out Khotman mina ngi-out vele like maybe if bengisaphetheleza ingqondo lezali ezakudala makafika la yo
ebekazi uzwa ngejangile Godman mshange enye into lapha ama uppercut lapha ya Godman Yeah. mshange elbow vele mshange enye into lapha ya quiff ngemshanga ama quiff Godman yeah Okay. No ngiyakuthola. Mfethu nawe kunama rumors abhaya ngawe mfethu. Ngizwile ukuthi uyajola. Njengoba kunama rumors nje njengoba usebenza no Steve Ovo the baddest bitch. Phela kunama rumors ukuthi wena ngathi Godman uyigay. Steve Ovo kuthi uyakufuna mose mfethu nasema video siyabona hlezi athi wozalana ngikufuna lana. Enehlezi umbalekela ubaleka angithi uyabona ngihlezi ngimshaya yeah maye Godman kanjani ngibe igay ngimshaya mara Godman ungitshela ukuthi emhlabeni uNkulunkulu angabhaka ikhekhe wena udla ipildong akwenzeki udla ichocolate Godman hayi ngiyadlala uthami isikhiphani vele kodwa ngale content yakho mfethu no Steve Ovo the baddest and abantu bayayincane yazi yeah njoba kutshela Godman ngicreative and yabona like abantu mabanganginika like amehlo like banginika amehlo abantu bafocus kimi bazobona ukuthi bala like they are sleeping on talent ni talent elibhaya net abantu aba nje nama Godman wasithembisa nje mabanga scout abangibheke ngiyakutshela Godman bazobona ukuthi la talent likhona la so le content akusinto maybe like ukuthi bengisekhaya ngathi ekusasa ngifokusha into eso hayi besihleli namajita manje ukhwabona uvela ukhulumi ngithi ebafethu asishuteni bathi ini ene nami bengingazi ukuthi ishute ini ngivele ngathi asishuteni ngaphunyukelwa amagama ngathi hayi wena mfethu uzozenza igay ekube ngathi efuna mina so ende mina ngikunqanyo yathi sharp sayishaya ivideo yokuqala yadla vele yaba viral ngabuya ngabatshela ebafethu the content le siyisa phambili bathi ayifeed sawashaya enyabona man Godman nala ngihamba khona zingibiza ngo Steve Ovo ekunenye intwana ekuyangilahisa le ntwana ngihlangana nayo Godman ngibuye eske ithi show pantsu ngithi show ntwana ithi uCran Steve Ovo ngithi hola ithi show makhwendulu ntwana lebiza mina ngomakhwendulu mara ngalaga vele ngathi hayi intwana encane yakhomba ukuthi yangilandela vele ya aliyo ntwana ngibiza ngomakhwendulu Godman amarafidi le content ka Steve Ovo hayi intonyana maybe icala khona la like yazange ngayicabanga vele ngathi asenzini so yayenzeka vele from lapho ngathi angiyiqhubekisa and abantu bayayincanywa ready ngiyafika bayayincanywa okay ngizwile uphatha indaba yeSmesho Pass uSmile vele umuntu okade ka like umcava before nama Smesho Pass before nama Smesho Pass ngeleze nayi primary mara yena bekangishiya ngama grade ya vele asince bezidlala ama team sonke kudala uSmile makasana uSmile nolihle abu makasana bam January makasana wa mara mawuceda ucross umfule ya vele ya lihle plus lihle uyu umuntu engathi ngikhule naye lo ungaza ungicava in and out nami ngimcava in and out ulihle uhlala umuzwe we3 after ekhaya ya akudala okay mfethu abantu bazongishaya ngingakaze ngicela into yanamhlanje ngathi shaya wonke umuntu enhlaki icontent kabani lento lento yanamhlanje abafethu yabona ivari lafuneka yabona ukhuza ukhilo liya yayinja la man yabona uKellogg's phela lento ethi ba ntsubantu lebo ngikhono bathu bantu kadinko ngayinika ukhuza ukhilo ya bese line neSmesho Pass khuza ukhilo ayiking frostana njengaliya makuyiyo no shoot leza ziyangithakazela kushuthi ukhelo mina ngiyamnika ngithi yabo ngiyamshela ngishaya iDKs ngiphethe ama 90s uMavis not ladies yabo ithi kimi ba ntsubantu lebo ngikhono bathu bantu kadinko mara bengasho ukuthi kadinko beyithi ba ntsubantu lebo ngikhono bathu bantu le eya kadinko
ngayinikwa uye futhi mara elive beshaye live video mara le tech le yabuya kuKhuzukilo mara lento ethi into yanamhlanje yakaKhuzukilo same time uKhuzukilo vele makayishaya nami vele ngathatha kuyi like mina uKhuzukilo vele besikhomentelana ngisho ukuthi wena Khuzukilo uthatha kimi athi vele ngithatha ku naye vele ngithatha kuyisathi arafeli mina ngisho ukuthi yimi uthathayo kuKhuzukilo ya liya last number liya yiye ngicwele udaya yabona le into yanamhlanje ke yize ngoKhuzukilo bese kwalandela mina ababhaya vele ya bayilandela mara kuningi intwana yami ephethe ngohlelo utsutsu ya ephethe ngohlelo manje hayi yakhe manje uyu umuntu oblind ngayo ya awusigaya mfethu into yanamhlanje awubagaya enhleke into yanamhlanje yeah mina ziningi mara like into yanamhlanje ngingathanda ukuthi like ilife ifana neTaxi singayikho iTaxi sikhwele endaweni e1 mara sihli endaweni e1 ifana nempumelelo singayikhwela iTaxi empumelelweni endaweni e1 mara ngeke sihle endaweni e1 at all and sometimes ne inhliziyo oza kutshela ukuthi inhliziyo ayinawo amanga mamela inhliziyo yakho yazi kanjani Khotman obvious Khotman kunomuntu umthandayo vele umuntu umthanda ngani yini okuyena esebenza like ukuthanda umuntu inhliziyo angithi imthanda kanjani inhliziyo umuntu engamboni umuntu obona uwe ngamehlo wakho mara umthanda ngenhliziyo ayimbondo yomuntu angithi yabona so inhliziyo angeke ikutshila amanga inhliziyo yakho umthanda kanjani umuntu ongamboni inhliziyo imthanda kanjani umuntu engamboni umuntu obona uwe ngamehlo wakho ya into yanamhlanje leyo mamela inhliziyo yakho and life ifana neTaxi yabo sikhwela impumelelo endaweni e1 mara sihle endaweni e1 ya yanamhlanje le I know ngiyakuthola and then ku music ubani ukinspire enhle ukuthi ushaye music ngiyabona ufake ne school bag ngathi ushebe shit izikhipa and ufake ne liya last number liya shebe mabhenzele damn okay Khotman imusic mina kuze ngiqala ukucula file ne ile out yami yacava umshosta ya le ngicula naye engomeni kunale number leli Pretty Girls ya ngilishaye nontwana vele yiyo le out yayenza ukuthi ngicule mara yona nayo ukuthi icule yayenza uFafastra ke ya uFafastra ukhiyangena Khotman ke Thembisa ithulithe tu afika yenza kanje uFafastra last number lila Fafastra vele mina vele Khotman njengoba kutshela mina vele bengumuntu ozithandela uganga hayi mafonini bengingekho lezi zangitshela kuno Fafastra ngithi ubani uFafastra batayenye driver iyacula blind liya ayivele obvious mina ngine Khotman iKhotman lami vele bekuyisikhutane vele and obvious uyazi akekho umuntu ongafuni ukuzibona afana neKhotman lakhe ya so mina sometimes like ebengilandela inyathelo zeKhotman lami yabo umpoco ngawuthandiswa yini ile out yami le engitshela ngoFafastra naye ngisho ukuthi ngize ngithanda umpoco uyi Fafastra vele ashaya ingoma le eyami le umshosta ithi hayi baba nathi kwamele sishaye baba anathi kumele sishise njengoFafastra lapho mina ngikwazi ukucula Khotman mara ngisho ukuthi uNkulunkulu like into yakho uzokunika yona ngendlela ehlukile because mina umculo bekungasinto vele interested kuyo mara namhlanje nje anyazizwa namudanya fair ngalayileyo same time Khotman le vele imnandi ngelirik ayalibhali yangiculela enyayizwa le yashisa le ayashisa maye ithi nami ngibhali maye mina mangibhalile bengifunda njenge paragraph ukhwabona eclassini mabathi hambi usifundela lapha phambili manje ucule nje ngaseklasini the elephant is Khotman come on yeah angithi yabona so le out yami le yona mara mangibhalele bengikhona ukucula mara mina into engizibhalayo ngizikhona ukuzicula hayi ngithi hayi le yahlanya le
enhle kule ngivuka ikhomba ukuthi nami ngiblind ama ngisendlini vele donsi i-ball pen ngithi nephepha shay beat lapha ngilimamele vele number la ka5 ngibhale kusasa mangiya kuyi yes ukuthi untwana kanti hayi sikayeza ngimpheka kahle angacala kanjalo vele mina ukucula vele mara umpoca zange ngawucula maybe isikhathi eside Because manje usha amapiano ngithi manje. Mara manje likompo manje. Ushanela inkompo. Hayi piano feli ngishalona mara kufana nokuthi manje ngiyabacavisa ukuthi hayi ipiano ngeke ngisayicule feli. Manje sengizocala ukushayela ikompo and this year ngisho ukuthi mina no T4 kunento esizoyishaya. This year. Akhozana yole out yami. Ngifrostana blind unkwerino izinja leza. Okay. Onka your top 5 content creators. Khotman mina ngeke ngithi okay ufuna top 5 like limit da. Cause mina like ngifuka ukubalela ngibafilayo cause ngizobabala baningi flop bese loya omunye ngingambalanga fili or ngibale 5 nje. Baba ne taxi singaba yi20 ngesigibele sonke abanye bayasala. Yathola bazomelenye. Yathola. So asikwazi ukufaka everyone manje. Ngathi holo. Mina fili engizozibala izasemakasana Thembisa. Sharp. Our number 1 Smiley for the babies. Leya inja yami leya. Ngcwala yo number 1 content creator cabanga umuntu engiphila naye. Smiley for the babies. Number 2 what is it about yini lento le enhle uma ucabanga ukuthi uSmile abantu bamthandela yona wena oyini oyibonayo wena like ucawunza abantu bayayibona kuyi kuSmile ayabona uSmile Khotman ne hayi ukuthi maybe ngiyamkhulumela or ngibhayi frustani la outhi feli humble outhi kind le outhi kind and uSmile mina yabo feli ngokubona kwami uyakwazi like ukudirect into zakhe vele and unenqondo yalento ayenzayo noma ungabheka iplan date eyaka Smile uphinda ubheka amanye awafani Khotman lento lezi azifani lezi uSmile ku-plan date ukufakela ama sound effect uyizwa ukuthi ayivele le yahlekisa amanye ama plan date awahlekisi nje uyabheka ukuthi abantu bayamatcha vele ifax imatcha mara le ka Smile uyazi ukuthi awuvulela ukuthi ufuna ukuhleka manje manje uSmile unestyle vele yena like le ayinja vele ngokwayo and like kind umfethu hayi no ngiyakuthola ungaqhubeka ke uthe uSmile T4 ufezele ukhuzukelo hayi number 5 ke yacabanga ngizomgabani ke uzomgabani kingaziningi yo eziningi phela bheka ngikakubalila bostoko phela amajita kuphela lawo ayabona number 5 Khotman ushaba wama 2K shaba wama 2K le last number le ala Khotman blind ayingihlekisile last go interview ka Mick G ikhuluma straight uthi mina majet bengishayela indlwabe le ushaba kana feel ushaba simakasa uyahlanya ushaba okay then konke like in no particular order ungangaya like your top Linkompo artist. Number 1 obvious Mapena Shibishisa. Number 2 Lepaka Mfana Samchachu. Uthe 3 it can be how many? You can give me 5, you can give me, it's fine, 5. Mapena okay it's ngibali like ngerate yabo fi okay ushebe number 1 number 2 Karishma number 3 Mfana Samchachu number 4 uTribe number 5 uShandesh mina my favorite yami laba babo stock uJanesh number 6 Janesh yabona
Ndiyafuna ukushandesh. Hey shandesh uyacula yo. Ufuneka kanjani Hotman? Ah no, ku podcast. Yeah, okay. Sizodlala igame ne. It's not personal. Yantsho. It's just a game. Amara Hotman. Ngicela leyo Ayikho game ingabi personal. hard feel. Ayikho personal. It's just a game out here. Yantsho. You one must go. Yeah, so dlala igame one must go. So qala ngo Fezela or Fafasta. One must go. Yes. Hotman phela mayise uyayimosha man. Yo. Awukhuluma ngezinja Hotman. Inkinga uFafasta nayo liya eyam. Feeling ngingahlala naye so. Mara anginayi ibond ifana neyaka Fezela. Like Hotman okay one must go like kanjani kae uba no plan ngobukhothani Like one must go ukhetha one ukuthi one must stay one must go that's all oyiwani ngiphila nayo oyiwani uyahamba It's nothing personal it's just a game I feeling sala no Fezela Okay Hotman ngifake emadustini Chubby Doll Uyothan January Ay ndana bangibambile fanda ayongibambile hey man Hotman ayikhenye indlela khamba mina Hotman mabasali buyithu hayi kanjani manje man Ewafisha man Nathi kufayela ukushisa Hayi baba one must go baba It's nothing personal it's just a game Inkingo Chabitol Hotman ne Chabitol mina ngiyamfrustana and ifidi nakuqala amahlangana bobondana uyangifrustana akayifiki yabona and namagama ne olila Chabitol elikhila ngitshela wona like ngawafrustana feel emarutshana hali ya intwana yami phela January phelo intwana yami uyu umuntu engimcavi before Chabitol intwana yami January and yo yo ay mina ngisala no January Hotman maru Chabitol naye ngiyamncane naye Okay smile for the babies or Kagiso Mkhulisi smile for the babies Hotman ubani lo Okay Kunyeke or uDollar inkinga ezami lezo inkinga uDollar uDollar kuyangihlekisa Hotman leya yabona mabathi out yahlekisa basho leya nkinga manayo maybe 4 hours iloko ukukhuluma yona mina ngisebenza ukuthi ubulawa kalaga le out le yalagisa mara ukunyeke ne le enjoy yami le ya feel like nakokuqala feel iyazi iblind date eyakhe isithubi ngikhona yasimte vele untwana bengimboka udana moya ngifrustana vele and mina nokunyeke vele besiplanile ukuthi kunento esifuna ukuyenza sibe iju mara yagcina ingayenzeki because mina ngikengaba namaflop ukuthi hlukane nabo smile yabona amara mina ngizocova ukunyeke yeah Okay Khuzukelo Malomong Kellogg's or Sharpshooter Hotman wena inhlegulwa nama ngithi Hotman mara bafita ikindaba yeso bafita ekuyashisa inkinga yabona Hotman ne ayiliza fili ayiliza hayi Hotman akekho hambayo akhambi umuntu Hotman cause iitem liza iitem angeke uzihlukanise ukhuza ukhilo ushutha ukhuza ukhilo ngeke uzihlukanise manje ngiyana khona oza kubekena yabona ushutha Hotman ne liya out like liya
ayingipretendeli yangifrostana ngiyibona nami yeah like na ku Facebook ngingathola request ka shooter siyaringa ku Facebook aphathanga lizazi ukuthi hayi uPantsu uzosendela mina yena request hayi uvela yithi siyaringa awushutha fili yangemgcwele emarinking amayi eshukhuza kilo hotman yo ali ayinjwa yami liya cause into engichaze ngokhelo akachuma ukhelo yeah hayi ngitshelile ngathi mfethu ukhelo ngifuna social number mfethu mara azange ngathi kimi inivela ntwana nithema uza ngathi une beat zokala like liya fedi ifrostane ngayona njenge out ngifuka ukutshela manga hotman ma yabona le izo WhatsApp akwenzeki siyeke le akwenzeki asikwazi yo Melek ithi ngicova ukhuza ukhilo mara ningizwile ukuthi ngithini ngoshutha nokhelo mas mara cause igame angithi nothing personal yeah ngicova ukhuza ukhelo no yakuso mfethu sesizoyolala nje vele yanthola awusike word of the night mfethu ithini cause uyawashaya nawo futhi hey word of the night khutman obvious mawlala kwamele uthandaze mara khutman uma ungena faith ngeke into ethandazelayo ngeke yenzeke ethola nje ungathandaza ka 1000 ngelanga mara mawungena faith ungathandaza ukuthi khutman ngifuna ukufana noPantsu inini mara ifaith umongenayo kuNkulunkulu ha and into efunayo mtshela umdala ukuthi uNkulunkulu ngifuna imali inamba yokugcina yini khotman number yokugcina kanjani nama ngiyazi ngifuna imali eyo namba yokugcina ngiyayifuna uNkulunkulu moribila emtshela khotman because mongamtsheli yabona ukuthi lenhle kuyanginyatha le and sometimes uNkulunkulu uyazi ukuthi ufunani mara ufuna uzumtshele mara mongena faith ngeke nje and kwesinye isikhathi ne umthandazo asusebenziseli ukucela nokubonga kwamele sithandazele ukubonga kuthi uNkulunkulu ngiyabonga impilo bababa ngalibona khotman njoba ngihleli nawe la bababa ngalibonanga why when usaphilelana shuthi uNkulunkulu kusane reason asakubekele yona la and uNkulunkulu angeke akuphe isipani singaphezulu kwamandla akho ayithola uNkulunkulu khotman ne like kwamele if yabona mongena faith nje angeke ube grand yeah I know kuyazwakala ungathi nje ukuthi ekenation nje sesiyivala Fede your last word mhlambe nje ama fans wakho ungathini kuwo nje enhle if you were to given a chance ukukhuluma nawo nje mina ngathanda ukubonga kakhulu cause like nabo ngiyababonga cause into nebengizenza ngasho ukuthi nabo yiba abantu abangisevi mara enhle khotman le podcast ngesivale ngingakabongi no smile ya le out ngiyibonga feel ya cause mina icontent bengiyiphusha mara ngingenawo leyo mfutho mara le out inginike umfutho ukuthini ntwana yami sizoba grand ileba ningilanda ngemoto yabona kanjalo ekhaba bona udala intwana iyaphusha le and mina no smile khotman eske sabani conflict vele sangasazwani vele indaba zokuthi angidoyaza ngeke bakuthande bonke abantu mababona into yeni yaphambili kunomuntu lapha egazi lapha ya ufika ulanda uSmile umtshela ukuthi mfethu uSmile uthi uPantsu wena uyamsebenzisa unembeza uthini uma ukhuluma into kanje ngami ngingakaze ngikutshele yona khotman bayabona ukuthi uPantsu noSmile kunalaba yakhona ngcono sibahlukanise labantu labo yangithola and umuntu ongibackstable abo achoose bami mara ngeke ngize ngibabale ngamagama sengiyabazi mina khotman ngicolela ukuthi mongenza intembi ngingakutshela ukuthi eout yami wena uyabheda wenza inini because mangikutshela uzofuna ukungipretendela ezifu uchintshile ngiyakuyeka mina ngifuna ukubona more ukuthi lento engicabangayo yiyo vele so bahambile bayotshela uSmile ukuthi ngithi uSmile uyangisebenzisa and uSmile khotman umuntu akusumuntu oyithele
obvious makazoza ukuthi bathi ukhuluma ngaye avela phuma kimi uSmile mina nyamangala sinini ngiyitimtimini lapha ngihunta amajita leya mnyehunta yasemzini ngisha ngobhomo yabo engabaseleka semdinga ngathi so sangena sadlala itimtim madlala itimtim ngiyabona igama uSmile mfethu akasangincanywa nje impilweni yakhe mangihlangana naye vele estradini shana ngobhomo ngagcina ngatshela uSnazi uthi mfethu uSnazi mina like uSnazi yiyo i-out feeling ngathi yabona le i-out yami feeling ngayitshela ngathi mfethu uSnazi phela kusoso mfethu mina njobo angeke usangibone because mina noSmile asisazwana Smile uSnazi angitshela ntwana do the right thing ulanda uSmile angeke nithina bomakasana sendlulana ngathi anicavana yabo then mangicela ukutshela uSnazi ngathola le ndaba eyokuthi bathi kunomuntu olanda uSmile afika amtshela ukuthi uPantsi uthini yangidla even more yabona Khotman ipride yabona ipride Khotman uzolala ungadlanga indaba yepride ayipatala akekho umuntu ongamala athi mina ipride ikhe yangithengele Lamborghini ayipatale Khotman yabona kwesinye isikhathi nya Khotman kuyasiza like ukuxolisa entweni ongayenzanga net for ukuthi kube nepeace kuphela because uSmile yena bekabona ngathi mina ngiyenzile le deng ngithola and into engibasele even more yabona iOlidla kaSmile langifrostana la Olid yabona if like bengikhona like ukumenzela something abengingamnika umhlaba ngicosha Khotman angicoshe no ngimnika umhlaba nje yabona le Olid feeling yabonga like the love abangayo yona khabo Smile feed because obvious yabona uma umuntu uzozitshela ukuthi uSmile akancingi nami ngiphuma kuye vela hayi yacava mina ngalandwa yinyi out nayisha ismesho pheze mina uSmile bengisipana naye without the payment vele bekungasinto ihlangane nepayment mara out yangilanda cabanga yazonginika 500 ngamtshela uTami mfethu mina ngifuna 1.2 italent nami leli ngidlala ngayo atakhuleka cause sisacala ngicela ukuga 500 ayishiye kusasa makabuye angangithula athole inja yami umshosta etshela ukuthi mfethu njoba uPantsi ngimgayile ya 500 la ngifuna azongidisela uSmile evidweni yami ngifuna azongidisela uFezela evidweni yami ithema ngizwa Khotman akusimislima mina ngathi mfethu utshelele out ukuthi ibuye izothatha imali yayo yangithola hayi ukuthi mangicabene noSmile uzongisebenzisa ukuthi yana thola ama numbers ukuthi mina ngidisa abafethu ngeke ngijune cause okay sixabene but mina ngisamfrusta nogazi mara ngayenzani ngayilahla ipride vele yabo ngazitshela uDami na more nyakhapho uSmile nyoringa nayo mfethu ngixolise noma into engingayenzanga umtexta iSmile yabona into engichazile ngomfethu naye ukukhomba ukuthi bekasangifrustana phela uSmile ubig Khotman bekazovela ngiblock nje or mangimtexta vela ngishaya ngebhoma mara yena immediately kanye mangicela ukuthi show Smile athi kimi show khamba nomtshela uDayi mfethu more ngifuna ukuza la kwakho sorry athi ngithe kuye ufree athi ya ngathi ngifuna sorry ngathi about what ngathi akhuleka ngizokutshela mangifika kwakho ngayesigela vele mangifika esigela ngatshela enye out yami ifile ngathi mfethu ishimfethu mina ngicabanga ukulanda uSmile so le out yamadampa namlande mfana bonke kuyafana pride ngeke izibhadala after school vele ngathi mangena khapho uSmile tholi uLidla kaSmile ngithola le yami umanyika inyoso icameraman kaSmile intwana kaSmile ifile uLidla kaSmile ifile Khotman simdibo ubona ukuthi lijabulile ukuthi uPantsi ubuyile endlini ubuyile la ekhaya ebulibona uDayi uLidla lijabulile mangena same time lapha ala khumole ha bekasivakashilo uba ngathi ngamthola uSmile badayi ula eroomini ngakokota ngamthola hleli empidini avele same time athi kimi uGren ngadami nangikhoGren ngambekela indaba yabo athi intwana mina ngichaza ukuthi uzile wazongilanda wazongitshela athi manje vayoxolisa kwiOlid ngavanga yoringa yabona Khotman simdi ngazitholile ikhona lami ngazikhalela ngiyi1 mangiceda nje bengifuna nokukhala Olid libona udala umfana lo aka pretend nje le out yami ende same day emasiceda bangisha like banginiki hug bangitshela uDayi
la kini Pantsula amkelekile anytime umntwana wala ejaradini like mawufuna ukuza woza ungasabi khohlwa yikho konke lokho kenzekile abantu ngeke baze bakuthande bonke and ungahambi ukukhuluma into enizenzayo mawuno smile ebantwini yabona vele sometime xolisa vele nomfethu saba grand avele sometime umfethu angitshela ukuthi dana ku Smile Entertainment ngikhuleke sengikhona mina and lezi zasekasi lezi zizothi ukuzwa la zokubaseleka blind because like azijabuleli ukubona mina no Smile and nale ya video leya nesinye isithombe ngisipostile uSmile ashaya kit edisk mina ngishaya uniform bese shop yase 40 babies ngisibonga bengifake nenye sound kaShebe la like abantu bathi AI lento le ezasekasi hayi AI lento le ayingeka kwenzeke bobona ukuthi ayi abantu labo ayabangifrustrate and nabo choose bam lezi beziloko mangizitshela ngoSmile ukuthi bafethu uSmile ungijikele lezi beziloko zithi kimi aphuma kuleyo mina ngibathatha njengama fake friend cause if bekwabangani bebazonginika like indlela positive but epansi wena no Smile niyafair njalo ungayenzi lento le vaya ku Smile inilungiseni indaba zenu nibe grand bekuyinto mina ebekumele bangitshele yona but cause nami ngi frustrated azange ngayibona ngibona ngathi abo choose bangitshela into grand mara ngibuyele grand manje ngizobona umshiso ke na ku Smash Shop bengingasayi mara mayi han bheke ke mabazoshaya return yami ke awubhe and abantu mangishaya ama video bathi sicela uye ku blind date sicela uye ku blind date blind date mina Khotman uSmile kudala ukuyangi offer vele ukuthi ngize ngizodlala maye mina Khotman like angisumuntu othanda ukwenza into eziningi ngesikhathi esi1 bona ukuthi blind date mayenza okunyeke la teamini phela si team la teamini kunyeke uzo strike nge blind date mina ngizoshaya iSmash Shop mina no January vele soshaya iSmash Shop bi kanjalo mara manje noma ngathi uyangifaka ngayidlala bata mina kakhulu feel manje into esomoshanga mina no Smile Smash Shop and the feel ezasekasi feel if izitshela ukuthi mina nomfethu salo bashaye phansi ke mina nomfethu sesigrand ke manje yeah obvious abantu angeke ebona abantu Khotman ne yikho bathi ungamtshela umuntu into ongakayenzi mtshele masoyenzile into cause manje abantu ababhabe babona ukuthi le no Smile le sihlezi zihamba ngeimoto ziyemasowethu ziyavava esiziyaphusha ngathi bebabaseleka nakhona ukuthi untwana mayeseka gcoka fresh untwana sekaphatha amafoni agrand inini yabo babaseleka ezasekasi Khotman yo so ikufundise indiding vele liding le engifundisile ukuthi like emhlabeni Khotman ne angeke bakuthande bonke abantu ngisho noma umuntu wena ungazitshela ukuthi hayi lo yakuthanda uyakuphilela ukuphilela iqiniso uSmile makangitshela ukuthi abobana abakhulume ngami ungibalele nomuntu engazi ukuthi yabona le umuntu ukugcina ungakhipha ama secret wami liya ene nakhona akusindaba yokuthi maybe ngikhinga kakhulu azanga ngicava le nto abayishoyo mina yazi ibhlungu kanjani Khotman bakuframe ukuframe wakubhlungu Khotman bazokuframe la ngaphandle labathi yawenzile into eso nathi Khotman and ema engifundisini ukuthini kwesinye isikhathi ukuxolisa into enongayenzanga kuyalungisa phela manje mina no Smile sesigrand expecting something ke kumanje la ecamereni ngabe bengishayelisa skipa seSmile yeah but fele umfethu yena uzongiganyaza angehlala ngangigaya mara intangitshele yona ukuthi mina ngikhulileke ku Smile Entertainment sengikhona cause vele nale yabo entertainment bayiqala ebengikhona ne mara ebengakabi iSmile Entertainment besazibiza ngokuthi si crew yeah ukunyeke makasaqala like ukushaya trend yakhe blind date yeah bengikhona mara besingakabi iSmile Entertainment yeah and then ulilam ukuxolisa kwami kumfethu ulilam lingibongile lathi uyenzile into egrand yeah xolisa sometimes yabona Khotman ezinye izinto ne angeke like udefeat uyi1 ngeke abantu ababhabe banale kwalokuthi wena uSmile uyakusebenzisa uanda uSmile okay
ikudlaphi because yimo under Smile Hotman ezinye izinto umntwana under umzali umfazi under indoda umuntu under uNkulunkulu yonke into kumele ube under someone Hotman ngiyabona so why kumele ibadle bona Hotman beyibadla bathi mina uSmile uyangiyuza inini wayengadli mina cause yimo uyuzekayo la yayibona Hotman ivar Hotman so ngagcina ngayenzani ngaringa nayo mfethu amaye futhi sesigrand manje mara ngibasela ukuthi mangiba grand naye sebayalwa futhi uSmile no ngibasele blind there. Oh yeah, I recent trend there. And enye into fere. And enye into ngifreza ukubonga no T4 fere. Because uT4 uthe ukuzwa. uSmile makangitshela uthi uT4 uthe ukuzwa ukuthi mina bathi ngile ngaringa bathi uT4 enhleke. Liya njengoba engifrostana kayi ibuze uSmile athi uva uphansi ufuna ukumfaka enambeni. Angazi ukuthi le number bekafuna ukungifaka kulo leli adisa myself. Yalicava ngithi ngathi lo feel bathi bekafuna ukungifaka ingomeni uSmile amtshela uthi bathi uphansi ukhulume kanje ngami T4 adayi ngiyabonga iloyalty la le Hotman T4 angeke azosipana nami azwe bathi ngikhulume ngoSmile kanje yakhoma ukuthi nami kusasa makuzoba nomuntu ozongibackstep uT4 angakhetha mina over lo yamuntu lo ngiyambonga feel for that engayenzile umfethu komdai mina inkinga Hotman njoba kutshela ngaba matured before ngifika eage ukuthi ngibe matured bade uyingikhule ngakhona into bezingisinda ngakhona and le podcast Hotman akusiko ukuqala ungasabi ukungibiza mina Hotman if ever ufila ngathi kunento engiyenzile big ku social media ufuna sixoxe ngayo ngibize mina nakhona lesi success data bakaboni next yikho bekutshela ukuthi mina eThembisa or South Africa babangabeka amehlo wabo kimi bazolibona italent Hotman nayo le podcast ne bengifuna ukuthi masivala mina ne-out yami la sinishayile inyawo nifake ekugcineni if like benzokhona like shayile like yikho kutshela ukuthi I am the greatest king in the royal palace. I am the iconic superstar. Yikho lezi zami zizokutshela bayede Nkosi Sizwe. Yeah, Nkosi Sizwe yabona namhlanje. Ungubayede. Ela convict lokugcina mhlawumbe ongalitshena abantwana noma abalandeli noma abantu abakuthandayo. Njengomuntu oke wadlula ezintweni eziningi. Yeah, Wakanga. Wafunda ukuthile. Mhlawumbe iadvice yakho kubantu abasazenza lezo zinto. Hotman mawumntwana imust kwamele ummamele umzali. Yeah. Noma umzali wrong kwamele ummamele. Kuzokusindisa lokho. Yabona umzali ngisho noma ngaba wrong noma ungafela inqumo zomzali wakho. Ngcono if leso sinqumo senza umzali ngcono izodla yena ukuthi isinqumo sami phela lesi sibulalisa umntana wami. Yeah. Cause wena mongathathi sakho ulimazeke umzali uzokutshela ukuthi ngitshelile boyaphi. Yeah. Yabona umzali Hotman ne umzali uNkulunkulu wakho Hotman. Yeah. Mina uledlam kwimanje like nezinto azenzayo oledi ezingibasilayo. Mara ngengivukile fedi like ngimenzi into yokuthi like kuzoba isky enhlizweni vele. Yeah, vele hayi. Ne vele ngiyalithanda Hotman. Blind. And enye reason ukuthi like ngizibone ngiphusha kanje. Yeah. Yeah. Funa one day nami oledi livuke endlini ukuthi libhayile uphansi. Yeah. Hambe ngemoto ukuthi ubhayilwe yimi. Yeah. Yeah. And masa abantu kumele sihloniphanini Hotman. Umuntu umhloniphi ngisho noma lo umthole robotini lo nyapo umthole robotini nayo umuntu. Whether yena ubheme nyapo orini umuntu usamhlonipha Hotman. Cause kusasa wazi ukuthi uzosizwa ubani. Yeah. Awukholelwe ekuthenini uma ngabe mhlambe njengengane yasekhaya. Yeah. Kunezinto ongayithandi ukuthi uyiraise lezo zinto kubazali noma kulo suku uhlezi naye as a guardian ukuthi cha lokho nalokho angikuthandi. Hotman ngathi ukhuluma ngami da. Yeah.
umdala wami mina Khotman bekumfundisi and manje mina yabona mina Khotman ngifast learner so umdala eminye imithandazo bekayinika mina mara ngiziboni ngumfundisi Khotman and lapha ekhaya uthanda ukungiphikisa into uzabe efundisi lapha ayi ngiyabona umfundisi wepantsula kodwa ayekho akekho akekho kuzoba uqala angeke ngibe umfundisi Khotman awumfundisi ya mara lapha ekhaya ikubafuna ngizilandele into zakamadala feel mara mina yabatshela and feel ne olidla kaChabitol ne yikho ngithi lento angitshile yona ebalekile la olid feel besekarini ngakhala bemgeza yimi uSmile uLulu yimi uSmile uLulu ihlanyala sethembisa uTK angazi nobani futhi yanokhala bemgeza Chabitol naye bekasekarini ulidla Chabitol liyeza Khotman lifika liyakoba lapha ewindweni liyasibulisa lithe malibheka mina la jema kanje bona utele umuntu lo khambani athi kimi mntanami mina ungamangali mina ngiyaprofita file athi ngicela kini if ever kuzofika ilanga mabathamba uthwasa ngayinzi leyo nto leyo ngayinzi athi yabona wena uhamba nabadala wena ngayinzi njobe izolo Khotman ngikutshilile ngathi ngisendleleni eyava ethembisa ngisuke eIvory ngifike safe akekho umuntu mina Khotman anginasi iska esomuntu maybe obamba inkunzi or mara mina babhaba kwazikile kimi yeah so olidla kaChabitol langitshela lati yabona lo mfana lo lo mfana lo uzophathinyi lo mfana lo uzophatha ibhuca lo zoliphatha ihlweza and ake abatshela ukuthi yabona wena kini mabangathi hamba uthwasa ayinzi leyo nto le wena unabadala wena cause mina Khotman yabona mina ngasho nami ngasho ukuthi okay akusimo umprofita lo ukuthi uzoconsulta mara firi nginokukhuluma into yenzeka Khotman nakhona ngingayikhulumi lokuya ukuthi ngithi ebafethu kuzo ngikhuluma nje ebafethu yacava ini leyo nto yenzeke yeah mina ngiyazikhulumela nje iyenzeke la ile ngileyo yeah okay hayi no kuyazwakala uthami kuyazwakala mfethu ngabe ufike early ngabe siyenzile lento ishoyo ukuthi nijive ngaphandle siyenze lento le ngiyangithola yeah but futhi nami yimo beka isikhathi singathi later nyana yanthola but akuna stress yabo cause vele khona idea engayangaba nayo ukuthi i-podcast ibe nezinto ezihlukile futhi kuyo include zona lezi zinto lezi ukuthi kuvele if umuntu une skill sokujive uyifake lento leyo cause abantu it's part of the reason bazombukela cause bamthanda jive vele amena plazo mina Khotman bangithandela into ezibhayi ukucula ukwera abantwana babantu isimisho percent khona ukhe wafuna ukuzibulala nani futhi ukujive yani busuthini ngiyena sefuna ukuyibulala manje Khotman isimesho phese siba personal sometimes why never personal lapha bothini futhi inkinga mina Khotman ne mina hit lam lifuna umuntu ke ongene isikole abona isikole mina hit lam lifuna isikole Khotman ngishaya elinye hit uzolibamba maybe masesicedile kuyenza masosekini pantsu bekathi la khoyiwana lapha yayibona so lo yamntana lo yami simdine bamncingile bathi sicela udlale siyakucela ngimpekile mina ngithi lo awuyangena manje into ebebhlungu ngaye ne laphela inini impintshi zami and which is ukuthi yabhedwa amele sithina nesiloku siyimpintshi mara mina impintshi zami ngengivukile ngizigwerile laphela inini yakhe lapha bekwa bodudula bolule and manje ngengibadisa uyu kuphela umuntu engingamazi Khotman umntana abantu banginike imic mangifika kuye ngathi hello waye ungagezanga ya like yili hit elayenza abantu ababhaye ukuthi bathi yabona lentwana leke asiyenza kakhulu yimo umuntu ukucala kwisimesho phesi owashaya ihit kwanyakaza
wonke umuntu around lento esiyenzayo bangiguga yabata uyinja wena lo mntana ngathi kuye wawungagezanga angisha ngobhomba bahleka ngiyambuza bayahleka ngathi ningahleki lo mntana lo uzogeza kanjani abazali bakhe bangamenzelanga ibaby shower yayibona Yeah. baba nenyi out eGotman esigela yangibamba ngesandla yathi mina ngikubambela ukuthi usukumise umshini ahleli phansi azokubamba ngesandla kanje yeah but vele iyahlangisa abantu abaningi kokhona naThepang Mathuthu lapho ngambona naye athi ha angithi uyayibona ngiyibonile ngathanda ukumtafadami uyazi ungifrostana blind uThepang uya noma sihlangana like endaweni uthemba mina yeah Yeah. okay nog na stress out yam siyabonga for ukusivakashela nami ngiphinde ngibonga Gotman yeah and hopefully we'll see you in the future yangithola and ayike into ejabulisa njengokuthi njengoba sishutha today yazi ukuthi ikhonte yake show Kellogg's ehleli la wathi bacabanga ukuthi after podcast lena mina ngizokwa in look at after podcast ukuthi kwenzakaleni ku Kellogg's. See, Kellogg's is way too big now. I'm not saying he wasn't at the time, but ugrowile from that podcast abantu bamthanda yangithola. So like I so wish ukuthi lento leyo ingayenzeki kuye kuphela. Yenzeke nakubantu ababhayo ukuthi if you come to the podcast abantu like uyithola support lo idinga and abantu because that's where people get to know you better you see because more in the video you only focus on those things le in narrative of ya lento yenzayo kuphela yangithola but lana it's diverse it's mixed of a lot of things you see so umuntu kwazi ukunderstand ukuthi izinto ndlule kuzo kuzulo ubolo umuntu uye namhlanje yangithola so I so wish ukuthi ngenze kuye kuphela lento leyo but kubo bonke abantu abeza ku podcast kuba ukuthi in a way asizami because kunalento yokuthi ama podcast anyway aqhatha abantu you see ikhona lento baringa kanjani ikhona nayo lento leyo you see but not all of them ukuthi kusuke kukanjalo in most cases vele kubukeka kanjalo hayi ukuthi kusuke kunjalo futhi it looks so but akukho njalo ngithola so it's very important ukuthi nawe uyibone impact enziwe ye-podcast and ishintshe impilo yakho for the better ngithola so nje I wish you all the best on your journey asibonge Gotman nami nginoshela the best ekuluhlupha mfethu angiphumile yabona angipasted umkhulu lapho leya Gotman liyangifuna ungipodcastele yona leya yabona life yaleya iBhayibheli enhleke ushudo umfundisi lo Gotman uyathemba ukuthi thina sike sahamba phansi kwepipe underground la phansi kwepipe sizwe imoto zidlula phezulu kwethu nje sichazwe ukuthi thina siphansi kwepipe nje nangu uthisha omkhulu Leah one day ngicela nje Leah hayi sisazoya simuzwa okay no akuna stress please do like share comment and don't forget to subscribe and we are out tseki